ter nya apa na Eka Mamah Ujang Kumis abon jeung sini Mamah Yaya atuh bel yuk Mamah Putri Nur Kamilah Mamah Ulis ala Katung ayo der cileuk sorangan cenah Neng Santi Paulani kali merah oh iya merah sotenan urang mah zaman kan jadi zaman mah lalaunan etang ngawileunjengkeun ka sadana para dunungan ba was urang dikejebur ka kolam sadikantum jadi alon-alon nya ku pangutan buah hati Ari Aki Askar Mama Haja Yuni Subhan Mamah Opai aya hebat tentunya Raraos Ari Bapak Uding gejos bos wargi saluyu nyondong asa tepa rogoh wae suanten Mamah Ida Mamah Adit Mbak Nut MMJ teh ieu mondok titibra Mama santer tibra titibra kulat inget wae kasih eta nada gesudah Mama Juita wargi saluyu anu bagus hebat aya ade Jaya Mandala anu bade hajat kulat hate wole nyantel wae kamanehna Bapak Nur bangkit bersama bade kabar wa bumi asih anu bager mencung dunungan Bapak Nur transpasikeun ka narentongan iya beres alamanukos gampang hebat Mama Nur anu bagus hate wae ada dang sogo anu mawang boga kieu hungkul si eta teh enjoy gibing teh luar biasa Gos Mamah Santer wae deui Mama Santer ter Nasim PHT cara raya ada dang sogo para patan anu bager lalaunan we atuh geureuh tanya Neng Ayunya hate wele nyantel wae kamanehna apana Nur bangkit bersama apana Nur bangkit bersama anu bagus Aki Maman anu bade hajat mon peti Aki Maman jaga Cikampek anu bade hajat api Maman jaga Cikampek anu bade hajat tegena cici apana Eka putra tunggal anu bager Cilandak anu bade hajat kami tete tawale ruasi getol sih ya bagi galna teh sedihna apa rawat tonggal gaya jaya anu bager kaliwat saking ajana oke atura kapayuna ajana oke anu bager ahulis acep lugay jaya kamana ikana kamcir kakalen katojo pulang pasikeun ka apana Eka putra tunggal apana Eka palita bener eta nyahowa ari kamana ababe pasukan 17 deui geus kana pikir baler
bulan Apa naeka putra tunggal di Cilandak. sarangan apa naika putra tunggal Cilandak Tubade hajat. Cik kagiliran. di sarangan deui Celoheon. Tete Oyai Kirana Kone Subang. Ibu Haji Letana Sahlan Tete Ciruluk Oyai Kirana. Kanoban Tete Oyai Kirana paling itu. Kepengker gulan. di sarangan Bas Ucok RBS deui Iya beres. deui di sarangan daya Palura Tolu Jaya bayar laguna Ayah Yoga RCTI pasukan Ayah Yoga RCTI anu bager Mamah Opai. lain Oh Mamah Hajah Letan Sahlan. alia motor deui anu bager Baju loreng laguna. Daulawi Baju loreng. Iya beres. Mah ayo Mamah Rima Ciruluk Kalijati Subang. oh indah sekali Mamah Hajah Letnan Sahlan Ciruluk. duduk Mamah Rima. Mama Hajah Letana Sahlan Ciruluk di pinggir kali Neng Oyai Kirana sambil nih baik. ku menangkap ning Oyai Cirana anu bageun waramin heboh jaya Amin wa odot. istasi baju lore Balik dia wa tukang kenang nanti kali pelan dia mah. Oh seorang anggota Ayah Yoga RCTI anu bageun anu mana apa bae pasukan 17 deui si baju lore hebat ciku lagi. sangat menawan hati warami di bojaya anu mana Palura Odo anu sayang Palura Odo lu jaya Iya beres. Kagiliran sahawa nu majeng. sangat menawan hati Menawan. Ibu Hajah Letana Sahlan Ciruluk haturah payun heula Mamah Rima, Mamah Hajah Letnan Sahlan. di sarangan Mama Rima deui haturah di sarangan ajaka okem anu bager ajana Oke mah. anu sayang Ajana okem Lugai Jaya Sauyunan. Oh deui wae. indah sekali Mamah Hajah Letnan Sahlan. Mama Hajah Letana Sahlan Ciruluk anu sayang anu mana Keprok tangan sadayana. aturan kapayun deui bisa apa udah gajah anu sayang seorang anggota Mama udah anggota keluarga Saluyung anu sayang kapayun deui Setelah dana si eta mada. sangat menawan hati Mama Hajah Letana Sahlan kebangsaan Indonesia di sarangan Mama udah ngejos warga Saluyung anu bager Hebat luar biasa. indah sekali Mama Hajah Letana Sahlan Ciruluk anu mana di sarangan Palura Tolu Jaya Palura Tolu Jaya Kagiliran saha kulat. seorang anggota ABRI Tete Imas motor aya nu bade hajat keping 7 Oktober. angin laut di Tanjung Abang Pak kagiliran saha nu majeng dunungan. awa ombak Oning Oyai Kirana neng Oyai Kirana Tanjung Baru laguna neng neng di Mamah. neng Oyai Kirana deui aturan papa sangat jangan bari sepapanangan Neng Oyai Kirana. di basis sirek kalera kota Karawang
neng oyai kirana deui anu sayang diserangan aja oke mah deui alah seta kita Jawa Baru aturan kapayunan deui anu mana kapayunan neng oyai kirana deui anjir urang ditajong aulis acep anu mana tata imas Papalura motor Otong bagus Lugai Jaya Sauyunat Caracas angin laut di Tanjung Teteh Baru Imas anu bade hajat kaping 7 Oktober Teteh Imas anu bade hajat 7 Oktober kapayunan Bos Rege Jaipong Teteh Imas anu bade hajat bos Rege Jaipong eta aturan Papalura Otong Ketua Lugai Palura Jaya Otong Sauyunat ketua Lugai Jaya anu sayang di Tanjung Baru ajana oke madai anu sayang Ajana oke di Tanjung Ababe Baru pasukan alus 17 asep deui anu mana Ababe pasukan 17 Kosar Ababe pasukan 17 deui bayar laguna Alia Motor anu bade oyai deui apa haji anu sayang Aulis Acep Alia Motor Bos Rege Jaipong anu bade hajat di Tanjung Aulis Baru Acep mawa obat Ababe pasukan Mama Haja Lentan 17 Sahlan Ciruluk Ibu aja lentana sahlana deui anu sayang apa lura otong Lugai Jaya anu bager mana-mana sayang palura otong anu bager Ahai Aulis Acep Aulis Aulis Acep Ajana Okem Lugai Jaya Sauyunat Caracas Bapak Jana Okem Lugai Jaya Sauyunat Caracas Aulis Acep Mama Hajalet lama sudah Sehlat ku menanti Mama Rima menanti mama Ciruluk kasih Pere. pinu rasanya rindu di hati Ababe Tata Imas pasukan motor 17 Ababe pasukan oh tidak 17 terkira Kosar rindu segala-galanya Ababe pasukan 17 Caracas oh tidak terkira rindu segala-galanya Ababe pasukan 17 deui anu bagus Ketua Lugai Jaya oh tidak terkira Sauyunat rindu segala-galanya Bapak Lurah Otong Tata Imas motor anu bade hajat Ababe Bapak Lurah oh Otong tidak terkira rindu segala-galanya Ketua Lugai Jaya Sauyunat Tata Imas anu Caracas bagus Bapak Lurah Otong Ketua Kurindu gayamu ketika bercanda melolokan segenap jiwa Temas motor anu bade hajat Mas motor anu bade hajat Bang. Kurindu gayamu ketika Teteh Mas motor anu bade hajat anu sayang Hai Teteh Mas motor anu bade Kurindu hajat gayamu ketika Teteh Mas bos Rege Jaipong anu bade hajat malolokan bos asep deui alus asep anu bager Neng Oyai Kurindu gayamu ketika memanja alus asep alus sayang ajabab deui anu bager ajabab deui anu bager Mama Opai baru Teteh semua Oyai Kirana air ko Teteh sirapkan Oyai Kirana aja bos galau rayu ko Aja motor Bos Rege Jaipong aja anu bab bade deui hajat. anu Aja sayang motor, alus asep Bos Rege Jaipong alus asep anu bade deui hajat. anu mana Sauyunat Alia motor kisarangan aja bab deui anu bager Alia percuma cuma kau taburkan percuma rayu kau taburkan aja bab deui anu ana anu Alia motor sayang Bos Rege Jaipong aya alia motor deui Bos Rege kapayun ada yang alia motor deui anu sayang Lolo Teteh Oyai ini aku tak mau lagi Lolo punya seorang kekasih Pai Mama Pai ya aku tidak percaya lagi Teteh Mas Bos
bos rege jaipo anu sayang kapayun mama aja sahlan atau anu bager dodol ini ku baru tahu aja naokem lu gaya jaya sauyuna kamu aku tahu bapak lurah otong lu gaya jaya atau motor anu sayang Paulis Acep atau motor deui anu mana yo percuma rayu kota borekan mama aja sahlan aja bos kalau jambu kota borekan pada pohon mati mati untuk namanya aja bos kalau deui asep anu bagus ayo percuma rayu kota borekan Paulis Acep ibu haji letara sahlan Paulis Acep kapayun deui lu Sarana tete Imas, anu bari hajat tete Imas, aya pajan tete Imas deui. lu gaya ya sauyuna Oh man, tete Imas anu bagus. yo aho Kini aku tak mau lagi punya seorang kekasih. bukan dikit Aku tidak percaya lagi. golek Ibu lek nana sahlana deui. Anu sayang. tak gua geol Kini ku baru tahu. Namun aku tak tahu. Neng oyang kirana. Kini ku tak peduli. Aja bos galon, ku tak peduli. Percuma rayu kota borekan. sayang Percuma rayu kota borekan. teteh hoya Aja motor asep, Asep. anu sayang. Aturan deui ababe pasukan 17. Anu sayang abas ucap deui anu bagus. Kini aku tak mau lagi punya seorang kekasih bas ucap anu bagus. Aku tidak percaya lagi. Aja bos galone deui anu sayang. Ini ku baru tahu aja nokem anu sayang Aya aja naokem kober aja nokem anu mang dolali-lali aja nokem deui anu bagus tidak aja nokem deui teteh mas bos rege mama aja sahlan aja nokem deui teteh pai bangkit bersama ayah jegejeg teteh kirana percuma rayu kota borekan kirana lu sayang alah genyong lu aja nokem deui anu bagus hareudang asik panas selalu panas dan hareudang aja nokem anu bagus hareudang panas asep Paulis Acep ayahnya selalu panas dan hareudang apa benda yang bagus asik turun Paulis pasti Acep lu gaya pasep anu bagus ala genyong panas awalnya merasa aneh boleh tanah sahana deui pasti panas awalnya dengarkan asik ikuin jaga aturan aja nokem harudang panas aja nokem anu bagus asik selalu
ajana oke anu bagus nastapa di gurun pasir neng oyai gurun pasir karena panas hawanya aku pun merasa aneh malorotong gurun pasir karena panas hawanya Teorai kirana, ayah teorai kirana. cerita ini Teorai kirana, teorai kirana. Teorai. harudang panas Aduh, Bapak. halus asep Bapak Kupai. selalu panas dan harudang Lu. panas ada naukam selalu Oke. panas dan harudang Sama Purna Onto. Lugai Jaya. di duru napasti Ibu aja letan sahlan hadir. oke maju duru napasti Ibu aja letan sahlan. karena panas hawanya Caca, Teh Imas, ayah Teh Imas. merasa aneh ajana oke maju Ibu aja letan sahlan. gurun Dedek Kupai. karena panas Mampai, mampai. Mampai. coba dengar cerita ini Iya, mampai. Ya. Hadir. harudang panas Mampai. selalu neng oyai kirana doyan bagus Ibu aja letan sahlan. harudang panas neng oyai kirana Mama udah ngejos, selalu ngejos. panas dan harudang